Tema buloti. Kila kindi jonde ni andikide nezira yangu. Kwani konindia? Kwani wale kwani konindia? Lakini ni unuvyo mandine. Imagine nani uko. Utwaiti aso mani. Bayimwe waya aso. Utwaini aso. Imagine inyomo inyo kona zindu ndo itaileza zikoma. Na ndo eze wewe mundu wa baya iwanzane. No ni mbula mundu wendu ayo ndo kanzi. No ni ndo koni zindu. Ndo egera. Yani ko batoneka Jarvis together atuikalete takibeti na mose. Nyake kadie kapike. Ndo wewe naye. Na hiyo Jarvis nyengeza kwethe ondo teka lau. Yani ona satio na kagotika wandikithiche na nyangu. By the way, nweze peke ndoke Mungu anakuwa silimu. Yutakethe wa Ashram Akim. By the way ngo tabie ni player. Uzini mudhauki. Ni mwana zoka takwa. Yes. Na ndono wile kwitha mbe ambio ne umudhinzio. Wacha. Mudhinzio wati weno protected mali yake. Undu wailite. Ndo amba kwitha yani imagine ndo amba kwitha nina kumyaka yanata. Itatu mutwano. No jenda sindu cia kwa cio ndira ni manite. Tingali. Tema buloti. Kila kindi jonde ni andikide nezira yangu. Kwani konindia? Kwani wale kwani konindia? Lakini ni unuvyo mandine. Imagine nani uko. Utwaiti aso mani. Bayimwe waya aso. Utwaini aso. Imagine uko. Kwani ni ukole Jarvis ila na wandu anye. Yes. Nyindi atweka kibeti chako. Ni watweka wakwa. Na kwa siana. Yes. Oneda ndo kwenda kuandikithia mali na akwa no wandikithia na siana. Mwe taka. Inya kwalikila ba. Inuizi. Inya kwane ndaka me. Inya kunde na musiola wake na yethe yaku. Nendo manati. Babe na ndaka me. Pena ndaka me kwa Jarvis. By the way kwa siana. Na kama utabie. Ene metwano moina kwa nangeno. Ene metwano moina kwa nanga. No Jarvis ba yetoneka. Otu yoka kwa monde na to ndiche. Kwa yu ne wakwa. Nuizi ndo bidie. Ni wakisoma kesiana na chao. Titi watoke kalaba. Nizio soma. Besa ila nigite akaundini la mama. Wona uliandikithia mali yaku ukiandikithia mwenyu ni kumaanisha inyako na agenda mbendete. Nuzi pege ndo kimwe wailoma na mundu okatila ngingo baike ndo tona nena sana. Pege ndo itukite ngotabie pege ndo kimwe wailoma na aume by the way lano mumbene nendo muchanwa. Ndaka menya yakwa ya mama na yaziana zia kwa zini ndaka memwe. Lakini kibeti yone kidia kwanza ndaka memwe temwe. Neokole Jarvis. Andikije nakana nakati kana wandikije nyangu. Uka kama ukiorutona. Neokole Jarvis era wendete nyangu monoi. Wendete nyangu monoi. Na no mumandie sindu siake na kwa imandie siakwa. Nweze dino ndikije. Nweze dino ndikije. Era wendete nyangu mono. Watho wa apartment imwe. To we nyangu apartment yake. Batukanye sokwe. Batukanye soko. Ndo nye Jarvis te yie kana bahamusi. Ngausia yaziana. Ngakuya. Ainangeza kwethi ona baike ndo wandikite tena. Nweze ugwa kasini. By the way omeka ino motabia kindu. Inyo mwini okona siendo naye. Inyo aume mwini okona siendo kweza kwethi amukonete siendete north. Bandu ba kwethi siendo siendete south. Watu akibeti mutwika akindu kimwe. Aya, kasilimu. Ona kakikala ke bunomba nikenua na manenze alama e bunomba ni na bale bandu inyaku ile tolikela mutwa anone. Kindu chambe ekai kuingesia asiye mutwa anone. Nenywa asiye kumime anone asiana. Eka ni wendete inyaku muno mumande esindu siake. Nake muka uyimu mande esindu siake na siana. Ngewaya atikesa kwethi andina amina. Ndiko wendi mina mitoke. Ndiko kamitoke. Ngewa ya kwithia aitwikalite ba mutwa anone no kwithia sindu ile tumanzite imwe ye kila onetha ni womanza ona kwa ni waku sindu ile tumandite imwe ni situ na siana situ ugo ni nyumu mutumie tuwe baithe na chao ati umunthi zika slimu ndio twa na na utwa iti na miaka 3 kuzimbia wenda divorce ndi andikitha nini andikitha zinu nezira ya kwenda wanda ole hakuna tugawane aume kila mundu wa manda mali kila mundu andikithia nezira yake etha no kuandikithia na kana kaku andikithia na nyaku uzini woka ute ona tika boka andikithia